Veliki pozdrav dragi gljivari, dragi ljubitelji prirode i šume. Evo me ponovno u šumi. Kao što možete da vidite, naišao sam na šumsko pile Lectiporus olpureus. Doduše malo je starije, ali jako sam se obradovao kada sam ga video. Evo baš da vidim, baš je staro, tvrdo. Što možete da vidite, či vremenom ova izvanredno jestiva gljiva postane tako drvenkasta da ne može da se konzumira. Ne pomaže ni kuvanje, ni raznorazne tehnologije da bi se ova gljiva dovela u jestivo stanje. Zakasnio sam da sam došao pre jedno nedelju dana, 10-ak dana, bila bi gozba. Ali dobro, šta da radimo? Evo, vidite ovaj malo stariji primjerak. Vidite kako se lomi, kako je krta. Dok je sveža, iz nje curi voda. A sada je kao neki, kako bih rekao, stiropor. Zašto sam je ubrao? Sad ću malo da je izlomim i da je rasejem po panjevima. Znači, kao što znamo, nju obično nalazimo na belogoričnom drveću. Na belogoričnom drveću. Ali može da se nađe i na jednoj vrsti čitinara. Mislim da se radi o tisi. Da, jeste, to je ipak drvo otrovno i ona može iz tog drveta da akumulira te toksine koje se nalaze u tisi i konzumiranjem mi možemo da unesemo te otrove iz drveta tise u naš organizam. Zato ne treba ovu gljivu konzumirati ako je nađete na tisi. To je, koliko je poznato, jedini četinar na kome raste ova gljiva. Mislim da vam to do sada nisam rekao. Opširnije o ovoj gljivi naravno možete da nađete na mom kanalu. Gljiva koju se svi obraduju kada je nađu u šumi. Em što fantastično izgleda, em što je fantastičnog ukusa, podsjeća na ukus piletine. Zato se i zove šumsko pile. Chicken of the wood, što bi rekli Englezi. I to bi bilo to za početak, dragi moji gljivari. Evo je posle dužeg vremena u šumi. Situacija je dosta teška, dosta je suvo. Nadam se da ću naći neke gljive, ali mislim da neću baš naći one kvalitetne gljive, gljive u dobroj formi. Baš zbog utjecaja ove suše, kao što možete da vidite po ovim primjercima. Iako nađem, bit će to neke već stare gljive, gljive koje nisu za konzumiranje, ali bitno je da sam ja nju našao, da se meni želja ostvarila, da je srce na mestu. Sada ću ove ostatke od ove gljive, da tako kažem, da bacim na panjeve. Šta ja želim da vam kažem? Znači, ovo doba godine, kada je vreme sušno, gledajte ovako lokacije gdje ima trave. Evo tu, znači, stavljam na umiruće drveće. Da tako kažem, evo ovdje je jedna izvanredna. Evo ako ćemo staviti mesto. Evo gore još jedan panj. Pa onda pokušam da pomognemo ovoj gljivi da se rase. Tako ću. Da pogledam da nema ovdje još neka gljiva. Šta sam počeo da vam pričam? Znači, tražite mesta gdje je trava zelena. Znači, gdje je suva trava, bežite odatle. Tu nema vode. Tu micelijumi ne mogu da žive, ne mogu da rade.
i ne mogu da razviju svoje plodonosna tela. Eno vidim tamo jednu gljivu. Evo vidim jednu gljivu. Wow, isto kao što sam rekao. Radi se o maloj sunčanici, Macrolepiota proceri, koja je u lošem stanju zbog utjecaja suše, ali uglavnom šta je nama gljivarima bitno? Bitno je da su one krenule. Evo vidite jednu prirodno osušanu sunčanicu, prepoznatljivu po ovoj izbučini, tamno izbučini na sredini klobuka, po ovim čehicama koje se rasprostiru. Evo vidite kako one mogu da se skinu. Po površini klobuka koje se rasprostiru, po ovim gustim, nežnim dok je mlada, dok je sveža, mekanim, mirisnim listićima i sada lepo miriše. Znači po ovom pomičnom prstenu koji se vidite kako odvaja od stručka, koji je pri krajevima malo izrezan. Evo vidite sad sve delove ove gljive. Prepoznatljiva po ovom stručku koji ima tu zmijoliku šaru i šaranu dršku, ima koja je šuplja, kao što možete da vidite. I pri dnu gomoljasto zadebljana. Evo vidite. Da, to je ta gljiva, ali stari primjerak. Evo možete da vidite, znači polako da se spremamo. One samo što nisu krenule punom snagom. Znači čeka se jedna dobra kiša i one će krenuti. Znači ti klobuci narastu i po 30-40 cm. Opširnije o ovoj gljivi možete da pogledate na mom kanalu, u mojim videima. Evo, koristim ovu priliku. Možete da me zapratite, da podržite moj rad u popularizaciji sveta gljiva i prirode. Evo, videli ste osušenu sunčanicu, Macrolepiota proceru, crnjanču, kozarku, suncobranku, kišobranku. Ima dosta naziva u našem jeziku i nju ćemo rasijeti. Evo ga. Evo ga, sad da padne jedna dobra kiša i bit će sve okej. Dragi moji gljivari, evo želim da vam pokažem gljivu trud, koliko ona može da naraste. To je šumsko kopito, gljiva koja se koristi za potpalu vatre. Znači to je gljiva koja ima ovaj deo unutrašnji koji jako dobro prima, takozvani amadu, koji jako dobro prima varnicu i održava žar. Znači, kao što znamo, ova gljiva se koristi u pčelarstvu. Po nekim najnovim istraživanjima spada u red lekovitih gljiva. Znači, prilikom istraživanja utvrđeni su neki benefiti koje ova gljiva ima po naše zdravlje. Evo malo da vidite. Pomes fomentaris, latinski. I evo vam gljiva iz roda stereuma. Gljiva koja podsjeća na ćuranov rep, ali nije. Takozvani lažni ćuranov rep. Evo vidite gdje raste. Isto na biomasi. Šta još želim da vam kažem, znači prilikom potrage za gljivama. Tražite ovako mesta koja su kao neke uvale. Zato što prilikom
padanja kiše i sva voda se skuplja dole i ova mesta zadržavaju i imaju najviše vlage. Znači tu možete da nađete dosta gljiva. Znači kao što sam vam pokazao, znači mesta gdje je trava, gdje je zelenilo, znači uvale i tako dalje. Pokazat ću vam još dosta stvari. Idemo, akcija. Wow, dragi moji gljivari. Evo vidite šta sam još našao. Da li su ovo livatski šampinjoni? Odmah se pitate da li su to Agaricus campestrisi. Ne, nisu. Kao što možete vidjeti, ova gljiva ima bele listiće. Radi se o Turkini, Leucogarikusu, Leucotitesu. Očekivao sam ovdje da nađem, znači te poljske pečurke, takozvane rudnjače. Sada ću da vam pokažem kako one rade u grupama, ali našao sam ove Turkinje. Evo vidite šta ih je ovdje. Evo, ovo se malo izgleda, ali ne, sve su to stari primjerci. Suša je uradila svoje, znači mnogo Turkinja. Ej, ovaj su u primjerak, neću ga dirati. Znači, izašao sam na ovu livadicu, na obudu šume. Zašto? Zato što su tu ovce dolazile. Evo vidite te gljive. Zato što su tu ovce dolazile i boravile. I kao što možete da vidite, tu ima i ovčijeg izmeta. Znači ove gljive obožavaju takva staništa. Zato ih neki nazivaju i tornjače. Znači rastu u tim torevima gdje se ovce zatvaraju. Znači ovdje treba još jedna dobra kiša i ovo će da vrbi od gljiva. Znači jako su nam bitne lokacije, mesta gdje da tražimo gljive. Evo vidite šta sam ovdje našao još. Neko bi rekao fuj, ali totalno je dehidrirano suvo. Ovo je izmet, ja mislim, od magarca, koji je fantastičan za dimilicu za pčele. Ili ako želimo da zapalimo vatru, ova materija fantastično prima varnicu. Evo jedna lekcija iz bushcrafta, iz preživljavanja u prirodi. Znači jako korisna i dobra stvar. Ovako dehidrirano, nema nikakav miris. Evo vidite šta sve možemo da nađemo na ovom mestu. Evo vidite, tu su neki ostaci od šepurika, kako su ovce hranjene. Evo vidite to mesto, tu lokaciju. Da vam pokažem šta je tu još gljiva. Evo vidite, ovdje, zakasni su. Šta da radim? Evo vidite ovdje. Znači da sam došao na vreme, isto bila bi gozba fantastična. Ali odmah da kažem, neki ove gljive, takozvane turkinje, znači Leucogaricus i Leucotitese, smatraju nejestivim. Ja sam napravio jedan video na mom kanalu, malo sam se bavio ovom gljivom, proučavao sam je, ali mislim da su to malo preuveličene stvari. Ne znam, prosudite sami. Znači ne znam šta da vam kažem, da li da je konzumirate ili ne. Uglavnom budite oprezni
Znači, pre svega oprez. I moje zlatno pravilo, ako u neku gljivu niste 100% sigurni, ne 100%, 1.000.000% sigurni, nemojte konzumirati. Ostavite. Eto, neka raznose spore. I ove ćemo gljive rasejati. Mada ovdje ima micelije koliko hoćete. Znači, gljive tražimo na obodima šuma i na ovako proplancima oko šuma. Zašto? Dubina šume je dosta suva. Nema tamo ništa za sada. Mora dobra kiša da padne da bismo išli u dubinu šume. Evo vidite i ovdje. Evo ovdje je jedan mlađi primjerak. Sad ću baš da vam pokažem. Evo vidite. Znači, gljiva koja podsjeća, kao što sam rekao, na klasični šampinjon, ali ima bele listiće. Znači, kod šampinjona ovi listići su u mladosti rozikasti, kasnije postaju sve tamniji do brown, tamno brown boje, čokoladne boje. Vidite kako ima krpice na ivici klobuka. To su sve ostaci od ovog primarnog vela, od ovog prstenčića, gdje gljiva u mlađoj fazi rasta štiti ovaj svoj himenijum dok ne sazri i onda se tek otvara i oslobađaju se ovi listići koji ispuštaju spore. I tako gljiva raznosi svoje spore, tako se gljiva širi i razmnožava. Eto, da naučimo malo i o gljivarstvu. Evo vidite još malo tu gljivu. Lepa je. Lepa je. Prelepa je s tim belim bojama, belim nijansama. Turkinja. I one su uvo dehidrirale. Evo vidite kako se kruni, mrvi. Rasećemo je. Idemo dalje, dragi gljivari. Akcija. Dragi moji gljivari, želim da predstavim jednu belu pečurku. Da. Vidite da ona ima roze listiće u mladosti, u starosti ovo je brown čokoladne. To je prava livatska pečurka Agaricus campestris. Da vidimo da li će da požuti pri dnu. Stručka. Neće. Evo vidite sad razliku. Vidite da je gore potpuno identična sa onom belom. Sa belim listićima. Samo što ova ima roze listiće. Izvanredna jestiva gljiva. Livatska pečurka. Da vidim da li ima još. Pa, izgleda da nema. Evo, vidite. Idemo dalje. To bi bilo to za početak. Za naš početak gljivarenja. Idemo dalje. Ako nađem nešto, javljam se. Ako ne, veliki pozdrav i živjeli. Idemo, akcija.